Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Kamat siya prang lasap lapong. Kaway niki grup iit jeng ruay jong kadong katan mau keruan. Kan sayo ban pelat Paidbah biang saya kaway ke music video kabala ay kerteng Akor Kabatam. Ya kabala ruay da uhebrit shining star nong siit, bestifully nong siit shanti ay marwen, nakas nong maurang lang. Batlat ho bat penbit penbiang pan, ya kan nika jeng ruay da ubralin lengkoy nakas nong mountain. Ya gani ka music video an sa pelat Paidbah haka live ho taring kasngi sajan haka porn riu bajejan miet haka mat prang lasap lapong YouTube channel. Kajing mut jong kani kajing ruay Akor Kabatam. Kadai syapang ka Akor bat ka call short ukasi kabelas dang banja no hagini kisngi ki bamenta. Kam tame haka ktien ka thliet bat kayat kayeng bat uba bralin lengkhoi unget scam baleng ba kani kajing ruay. Kan long ka jingker seutia ban pen embiang ya ka kolshor umen barem baja nginak kane kaliang kamach prang sa plapong ni pan jikapat na pik Paidbah bapini kersan lem ya kane ka video channel jungi kapag teng Akor Kabatam na kaliang jong ke grup match prang sa plapong hakabai day bat kane ka music video nila persyang banwat kilat kilinti jingerap nang ni bat nang tai nrai ni siem jinge tangba lakalong hagano kano kador ngin omsyong klikti ban kentiu yakiriu don sap jong kadong katan kublai isngau panai kublai ikinong kersan kepala ju kersan ini barabor met ban mersem tena kalian jok ke grup jongi hasian in supply no ya ke music video ke bakerteng Akor Kabatam ya kani ka jingruai ngala thau kerpang namar bunsin habang ipek ke kum kani ka juk ke pamenta ka Akor kelahiardor hadu kata-kata kuntang ikwa ba lembaju kene kajing ruai ngin kendi benru biang sahisin ya ka kolshor ukasi hakabaya debat ka yat ka yen tin ka thli bat kunta terter